mwanama mbaba Nadhir hazina la le roi mwana mwikoni ikaole longajoka ya imakatianu hutarajia ya shabakati internetia hamaksada ya uja utekeleze fikra wazibalia yezinu namnaje hukusudia namnaje usikwale wewe ezajirindi andani ngamshukurio shabakati internetia hakadwa bili njara zitsombali hofikiri ni jamu shabakati internetia ni jenu onese ezanongwekao donifikirio no uoni ni wonao auka ngamjwaka ishabakati internet yange shilwane dunia pia hamikataba mema waifanya ao daona yekomore emfu yabonge ikatija haruma amba matangazo hamande inga amini yaka wanduwa joni shilia message ya hangu nge johen onge izo na jones si shukuria holi ho shabakati internet yain ya mudiri jumla wa hao womwana mwikoni mbaba mwitsandra mimi urongo vanu ni mwana mwikoni mbaba mwitsandra yabonge sijua kama message ya hangu nge johenda hena mnaikao do ya lazim njakana zinji za uonesa shatija haruma madambili hwenda ndaru tanke mimwana mwikoni nije nionese habari za shikoni hauka ni wakomori na ni wa dunia ngamjuao o mahala ni ikoni ya kaya rangu jana hata leo no mahala ni ya waswili leo namne amani ya haladara harumomja ikoni haitifaki ya hatu sonti si mashababi ramba karitutsaha mashakatsena karitutsaha mabatsena harumomja ikoni hatitu la rifuchia haupezwa matora ufana ivenze nijebanu nijeni wonesema kalma anu adabu na mastehi mrongoze wanyanyasi ikao washikoni hamadasi ikao waenshio harumaze ntiza ulaya niwaonese ya uka mahala nirliyo humu harumomja ikoni amanisa ihala dara kartutsa hamashakatse riwambia ya uka na wafahamu hauwafahamisho wanyanyao ikao wahenga zija ikao ngwa barnamajisha ona uwapanga waje wate muharubati harumomja ikoni ahlani ikao yoti ndo mahala nirliyo abasa ti muharubati na singar wajuao wandu ikao ngwapangao ze ndongo hizo wandu ikao woti wa ikoni ngwapangao ze ndongo hizo ngwapangishao wanyanyasi washikoni ikao ngari wajuao wonsi eze akhlaki zao neze hadisa hao na wakeradhi warensi watsikiri warenge warumirwa harumomja ikoni leo rakubali ya komja ikoni ngasina amani na maendeleo mema deze ndongo ikao ngari tonzi ya isi mashababi leo kartutsa harreje hula rakaya ngamjuao ndo ya uka omja ikoni maendeleo yalo ikoni ngamunyaonao ni wa dunia na nyimlo harumaze tsimbali na ndani yabo ngenyi wananyasi mwa barnamaji sa mwa panga nje mtu mharubati harumomja ikoni ngari mtsahao ni rafi ngabondongo za nyumeni zapangwa ngabondongo za nyumeni ikao zipangwa riziparisa ndongo ikao wapangwa banderoli za ulapize sirikali wafanywa trakti wapangwa mipango ikao ze nyumba zidubilwa za nzihwa ya ukazalina lawe na ihoti ndiho riliu si mashababirulo ikoni leo ihoti ndiho riliu ngasi haruma eze fikra njema ne maendeleo yabengeri jari wambile wanyanyasi walobonze wakerathi warensi watikubali warumilwa ni wananao walobonze usalama ulo ikoni wa uhensi wakerathi kangwa ona mapesa haunga ona mbahindu warere rijeri ritimizi zenzi ikao ngamzionao eze pare ikao ngarizitiao harumomja ikoni bali ridiri kensi wazima si sirikali si opozisio ikoni ngasina besoin kwa kensi wazima rifikiriwa mja hatu rifikiri ndongozi njenziani hamande maji Mwenyezi Mungu ajalia rifikira ya utamaji ikoni ya serikali wazikakulia wazende saze ndongo hizo ngazenda uraka jati mujerkenti wazimari fikiri siwe ikoni ngatoze pare shanga sina bezo ya pare internationali usiwando ujerkenti wazima rifikiri ani pare national yani pare national ya ujerkenti wazimari fikiri rijwe namna lazima rifanyeza ndongo hizo shakarti wandu wa urejei harmo muharu yezi alama waziparisa uka wandu wanu ngwapangao fitina na mharbati harma umji wa ikoni alama hindi ulonizo hata za upermete lelo wanze uje ujitekeleze ma iza alama naziparisa ngamhakikisho ya uka
ngabo banderoli zaanziwa nizo sazi wasuli komori ngamuhakikisho ngizo ikoni zaanziwa haluha ya shiarabu na shizungu ngabo trakti zafanyiwa zaanziwa haluha shiarabu na shizungu zije zite mharubati harumomja ikoni ahlani si mashababirlo hunu izo sindeze fikra ruloni izo ngasarumwa fikra ya maendeleo na barnamaji njema na msomo mwema ubashia harumomja ikoni shakariti wandu wa urejei hularangu yamengero jo tafadhali wanyanyasi wana wa ikoni walio ikoni marambu wao mana hindi ni matsua para mwawaeleza hauma ripara mwarieleza ra juara wapara rakansi wazima rahadisia sina windi yao mahadisi ya udunga na baba sahuja na fikra ya hambishira shaizoni hambi yao metranono ezenrongo hizo yao mahadisi ikao wandu wao imana leo Rajabanur Jerzambe doko wandu wao zinsi nwango ikao mara amado haukahuono kaila uziwa zempado za ikoni za anziwa ya ukazalina lawe ahlani ya kasi mashababi wa ikoni karjaka makonta mweze ndongozira umja ikoni kwa jaka makonta wandu wari warambua riwalaya kikoni kisiri rendera hadisi ndasinao walejeza zendongo hizo warensi watiritar mharubati ikoni basi kartuta mharubati hadisi kidahoni bese msujua mbese kasi jawaelea yabo ikawajibu siku hama leo rijeri zone sebanu ya dunia pia waziju yabo nge ngarambao na watafadhali rijeri kenti wazini rifikiro mjahatu yeko walo manga ngwa manona azali kipolitiki karja zihara izo kazi jari pasta zoti za hatu na wakeiho wambe hata warende hata waje hunu waje wambe karna waziri watu wone masudaha ya hapo sha omji wa ikoni wa hatu haswanti pia no hati haruma amani uke empe bari lemewa rilemewa nonti pia nga mtu wao leo ritamani si mashababi amani kai ritamani si mashababi usalama wenu yabo nge karna ujua ukawandu wa viavu au wandu wa peu wake masulaha na usalama na maendeleo izozo kazi dunga na si wanawa ikoni leo ritamani rikamwa maendeleo na umasulaha na mnyashindu abonge hamwiso ujambia hindi hamwiso izo na jonesa elera ya journaliste ali abo isai gabili hamwiso izo na jonesa manama journaliste si jombe ya wanama wa ikoni warengwano wanyanya hao wa mijimindo aji wa wamonteo wafanye ndongo soma sula harmonja ikoni wanaleshetwani warensi warudi dingoni harumaze ndongo ikao ndo wazifikiri ikangwa wana problem politiki za haonda wana wandu izo karna ushindari waziye haina mndu ngene namna elewao harume politiki ya shomji wa hatu sijombe ya wauheti MP zefikira za peu wazitanziani nyezi Mungu ya watowe shetwani kwa itwani jerkenti wazima ridailio mji wa hatu ribarna majisho mji wa hatu ukeje miji kao wanungwa yuanidio leo marhaba mbaba Navir marhaba mbaba Navir hadzina la le roi ikao ngajoka wenzima miongoni mwa mashababi ikao harme maendeleo ya mji wa ikoni ngari aminio yele mana kutadojwa haenda mahala ni ngwa jina wedi wambe namna ngwa jina ka ngarambula nao ngarjula nao yabo ntosana salamu juu yao ngaru shukuri yao na omba Mwenyezi Mungu tukufu jero na nawe hazema ekema uti iliba nafasi marhaba.